kırday çaçını körüm koyçu kulpun ağzına gelin aylıkta ömür vergen aşkere sulu geldetin işindi maktavırdagan anda men bolsum seni vermegin o vermegin Düşkün akkarday, koyçu kıyma bir köpkü bakmağınday. Üylüp bir koysun kıymet dışta, üymüşten çeke kakkanday. Koşpanarın iballıday, anda kakura taşan bıdıkkanday. Opulutta жазағы иғойчу тоннабаған үйіпақтаны толқынданып тоңырбайсың толдай дошақтағы сен екенсің түштіктің анда күнді ұялқан аппағы 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 соққан жазғы жел қойшың еткене де болбай сағател емгектің батыр қызы деп тәңіркелеткен добилден ел жаздаттандың жарышқа еми күз күрештір жеңіп кел о жеңіп кел аңтары тоңген жерін байқасам арбын еде түсін берген. Ақтаңдай телекөрсөсү сиздердин назарыңыздарда. Өзүңүздөргө маалым биз Ақтаңдай телекөрсөсүнөн кыргыз журтчулугубузга белгилүү болгон төкмө акындар, дастанчылар, манасчылар, дегеле кыргыз журтчулугубузун таанып билген биделек өнөр ээлери Ақтаңдай телекөрсөсүндө такай чыгып сиздерге көрсөтүп келебиз. Ал эми быйыл ушул биздин кыргыз журтчулугубузда 80 жаштын белин ашып кыргыз журтчулугубузга таанымал аттын качкасындай төкмө акын Ысак Барпиев жөнүндө, Ысак Барпиевдин чыгармачылыгы жөнүндө бүгүн сиздерге Ақтаңдай телекөрсөсүнөн азын оолак сөз кылмакчыбыз. Анда Ысак Барпиевдин мына азыр эле өзүңүздөр көргөн бир кезде өзүнүн устаты Токтосун Тыныбековдун чыгармасын аткарганын уктуңуздар. Бул Ысак аке жөнүндө айта берсе сөз түгөнбөйт. Ысак аке менен те ошол Манас миңден бери экөөбүз көп жүрүп калдык. Ысак акенин ошол чыныгы төкмө деп айтса болот да. Бирок өзү сарындай бир ачууна тийгенде анан кийин төгөт. Эмесе ырдатыш кыйын. Мен бир эле мисалды айтайын. Бир жылы ошол Бишкекке барып калдык Манас миңде. Анан экөөбүз ээрчи жүрөбүз, жазуучулар союзуна документ даярдап жүрөбүз. Анан өзүңөр билесиңер, мына Тайырбек аке эч кандай даярдыгы жок эле уктап аткан жеринен тургузуп алды да ырда десе ырдай берчү эле. Ал эми Ысак акени ырда десең келбей атыры деп анан баягы созо берет да. Тайырбек акени мактап, Ысак акени койчу ал ону даярданып алып ырдай турбайбы деп айттым. Жанымда бир баласы бар экен, ошо айтып барыптыр. Анан эле бир маалда Асанбай сени чакырып атыр дейт. Экинчи этаждан биринчи этажга түссүм. Түссөм Ысак аке комузду момундай кылып тартып туруп аткан экен. Ачуу менен. Отур мына жака деди. Болуптур да отуруп калдым. Кана мен азыр жат тагылып айтып атамбы,
жазып алып айтып атамбы, sen azır bayaka dedi. Irdap atat, tөгіп atat. Eşke çıksa meşten el artman, erçi alı ırdayt. Bazarın içinde arkaman erçi alıp bile ırdayt. Ana şu sözünün arasında men jatты alып айтып atamбы, жазып alып jatты айтып atamбы. Dep oşanto aytat. Ana oşunda zorga toktotkamın. Bu işin oşal açuna tiyip koysa anan gen katı tөгүrdayt eken da. Men oşunda oyakıgam. Negizkisi ısakı oşa bitigi jeng jok toktogul eşembetlerden saltын ulap, uşunga çeyin jakşı ırdap keleatır. Anan dagı men aytıp koyayın, uşul tigi eşembet çoңurçuga tuğan bolup ketet. Ana oşu sebepten özü aytıp kalat, men oşul eşembettin ele arbağa olsa oldu dep. Mına kadırlı telegörörmanдар, sizler Isak Barpiyev'ten Zalkar tökmelerinin arasında Barpı Apızdın 110 жылдық маrekesinde 50 жұртқа құттықты olsun, анда сіздердің назарыңыздарға салалық. Ал мезгілде ушул Кыргыздын Залкары, эсирдин эл артисти Эстебес Турсуналиев төмөнгүчө баштап Isak Barpiyev'e кезек берген учуру. Aksakalı men bolup başladım gepti başından, emi gepti bereyin, biyağından oturgan gelgen eken aksıdan, kanasıdık süylögün, ıskat süylögün, ağını tuğan eline, ança mınça seninden uğulup cüretten ündörün, Barpı degen atandın, arbağın aytı bırdağın, emin ança mınça gep berem, oy, menden giyin yanımda karı desem, tarımda mınan aksıdan çıkan karı. Assalamun aleyküm ey amansın arbudun ağayın. Aldın arkada çıkkan son men bana bandaşıp ton alayın. Aldı menen köp aytты, aytar sözün töp ayttın iste ağayım. Görgönsüңөрдө силерде мага окшогон ырчыны нечен таптап билдүүдө таlayın. Көрсөңөр дагы таlayın, көнүңөрдү сөздү айтып кичине көңүлүңөрдүн алайын. Gezegi bana doy gelgen son kızmatım hazırır bozdu halkım kızmatına doy jarayın. Muğu turganda komuz kolunda ırçılık millet moyunda. Estekem janan aytkanda egirgen bolup jürömün silerde eldin do tobunda. Bugün bul jerge çıgıp ırdayım dep jok bolşu menin doň oyunda. Talay joldan ırdagam talaylı elde doy forumda. Emin ayta turgan doy bir sözüm. Aylanay doy jaşlarım filarmoniya bilir kanasın jakşın açıp doy başladın. Anın çıktıla halkın doy jaşlar doy soňuna. Emi Barpıны kimderden aytpadı, Barpıны kimder doy jaspadı. Azırdan oynap otursam Bayzaktın ulu Tümenbay bağrısın ılgap doy taktadı. Ülgürbey kaldı doy bul toyga çirkin tağdırdın eken doy jaskana. Oşol emi Barpı do bolgonu, Barpıň atka koňgonu. Koz garınday jadırap urup tuğanda köbeyip, açiriken tuğandar çıga doy başladı. Barpıны tuğra ırdaşıp barizi balası bola başladı. Ağa tarlık kılgan doy jerim jok. Birok Barpıday bolsun aytkanı, Barpıday bolsun doy tapkanı. Antenin ırçılar ırdap turgandagın anıp dursun doy jaşkara. Tileymin o jaşta silerden ha, menin tilegim jok başkanı. Tökmөлүк дегенде биз жалпы эле жамактап жүргөн кишинин баарын төкмө деп калбадыкпы. Бирок Исак акени биз бөлүп өзгөчө бөлүп айтсак жарашат. Себеби кайсыл жерлерде басын Исак акенин бир айткан сөзү сөзсүз эсте кала турган бир учкул сөздөрү калат. Мисалы мен айтайын дегеним, Токтогул атанын 125 жылдыгында ошол элдирсе эстекем дагы, Тукам дагы баары элер даган. Ал эми бирок Исак акемдин ошондогу бир эки сабыры элдин көңүлүндө, жүрөгүндө ушунга чейин макал катары айтылып жүрөт. Бир гана айткан жерин айтып коеюн. Акыным током эсте деп, ак көйнөк берген кештелеп, ак таңдай булбул токомду мен ай букпай айтам жесте деп. Көк көйнөк берген кештелеп, күкүгүм током эсте деп, күкүгүм булбул токомду мен күйүкпай айтам жесте деп. Себеби Алымкан биздин Аксыдан чыккан айымдардан экен эжебиз. Ошондой сүйгүрлөрүн Аксыда көп жүрүп, жеңи жоктун жанында эри шаркак, эгиз козудай болуп бирге жүрүшкөн акындар экен. Ошол сүйгүрлөрдүн бардыгын
ырдагандыктан ушундай ырлар эсте калган. Убакыт деген уч экен, 80ге келип калды. Кудай буйруса, Кудай өмүр берсин деп тилек кылып атабыз. Эми биздин өкмөтүбүз, эл башы, журт башчыларыбыз анчайын маани бербей калды. Болбошунда чоң кишинин юбилейин республикалык масштабта белгилеп койсок жакшы болмок. Кантке менен эл бар, журт бар, агайын тууган эл бар дегендей белгиленет юбилейи. Мен айтайын деген мисалы кеме дайыма ден соолугу чың болсун. Ал эми Ысак Барпиев мына карапайым калк менен жөнөкөй ошол эл журт менен төкмөлүктү аркалабай элге эчен кызматтарды кылып келген. Анда Ысак атабыздын сөзүн угайлык. Өзүнүн доорундагы ошол 20-чы кылымдагы чыккан таланттардын ичинде бул өзгөчө талант болчу. Эл билет муну. Токтозун төкмө акын десең төкмө акын. Жасма акын десең жасма акын. Обончу десең обончу, композитор. И аткаруучу. Керек болсо өткөндөрдүн бардыгынын учугун улап келген дастанчы. Ооз комузчу. Илгери аялдар эле какчы болчу. Бул башкача. Ал эми акындар бар, таланттар бар. Өзүңөрдө таланттуу жаштарсыңар го. Бирөө төкмө болсо, ал аткаруучулукка башка жазмалыкка өтпөйт. Ошо төкмөлүк менен өткөндөр бар. Бирөө комуз чертсе, ошол комуз күбү менен кеткен. Бу токтозунда бардыгы бар болчу. Улуу талант болчу. Эми акырында бир айтып кое турган нерсе, Мыскал Өмүрканованы биз бир кыргыз ырчыларынын чокузу деп эсептесек жаңылбайбыз аны. Мыскал Өмүрканованы. Мыскал Өмүрканованы ошол деңгээлге көтөрүп чыккан бүт токтозундун репертуары. Алиги Гүлжан, Катка жооп, дагы Күкүгө деген оондорду. Андан артында 3-4төн башка репертуары жок Мыскал Өмүрканованын. Почти 70% десем жаңылбаймын, Мыскалды көтөрүп чыккан токтозундун ыры, токтозундун обону. Мына өзүңөр билесиңер. Өзүңөр билесиңер аны. Бирок билбей эле айтары. Эми дагы бир нерсе. Баягы карып сүйлөр сөзүбүздөн дагы нетип жадап калган убак болуп калдык. Эми баягы бүтпесем дагы окулсун, молдонун кийип допузун. Sendelip sekin baratam 80'nin gösterip çok uzun degen oka gelip kaldık. Ertelep vatanında imge kığıl ve gamılga İstediği için ırcazdı Gerime gülsüydün sağın Bağı bağında Aygulu sayra başağında Sügünden arınayı Oy çürüydün tuğsağında Sıratanız kanalında Ay sugatka çıkmada tanında İstelik üçün ırcazdım Yerimegin sügün sağın Актаңдай акындар ордосунун алдында Токтосун Тыныбеков атындагы мектеп акындардын мектебин уюштурганбыз. Ошол мектептин жаш өнөр ээлери атадан балага, устаттан шакиртке уланган улуу салтты улап, биз Айтылуу Ысак Барпиевден ак бата алып келген элек. Анда биздин жаш өнөр ээлеринин өнөрүнө жана жаш өнөр ээлеринин устатка болгон таазимин угуп көрүңүздөр.
Ozulup ketken azıragı jaştardın uşunday iş eken. Muna jolugup bugün oturat adamımız izdegen. Sıymıktan abыс mınabız mınday zalqarakın siz menen. Kıratörden oturat munan ataktı kımbat asakem. Asakem degen oşonday bizke jaştarыбызга baga eken. Rahmatullah ağayım, ha ülgüngdü dayım oşentip alayın. Munanday sonun kımbat jerlerge özüңüz menen barayın. Maktavırlarım menen jagayın. Haң azırak gördü köbөгүн muna şamı keldin ağaң uşintip. Jaştarga jakşı berip atat bizdeydiň östürüp sabagın. Uşunday jakşı ağalar uşintip bizlerge bere bersin jardamı. Assalamu aleykum sabaga ısagavam kandaysız? Aldığınızga biz gelip muna taylarınız candaybız. Hazır biz yaş baldarбыз, suyulup turgan kandaybız. Jaşты kılıp ırdasak, anı göңülgö takır albaňız. Alıstan gelip atayı sizden bata surap jatabız. Tört birdeyi geldi okşoyt, göңülleri süyüşken. Akın bolsam sizdeydi, ben sevanı jürüşken. Aytayın dep biz geldik hırlardı göңüllerдің tübünen. Azımaz turam sürdönüp avar, oturgan sizdin sürüngün. Buyursan eger bir Allah baktılığın ömrü sürelük. Ömür boyu dayıma sıylaşıp birge jürelük. Asmandan bulut tüner vandandan alыс jürelük. Bары dök bары düyneden daloşan ızak avam jaşay tübölük. Ayta verse döküm jetken baldar akındıktın doy tübüne. Ataylap alıp toy göңülgө, aksını bettep toyga dipsin, kaçırıp menin döngüyüme. Oynoylu bugün doy gülölü, baldar çoğulmak bilek toy günüge. Siyelerdim mındaydı gelgenin, sergettik menen doy sezemin, kuvanıç menen doy suyuna. Tilekteşminde daima 80'ge çıkıp kalsam da siler menen yürüge. Sonun doy sözlerin, yürek emes baldarım jetkensidi doy jülünge. Akında boluştu çoğu koruş, eger bolbosaң anın doy tübünde. Ağlarың bolsa da eňilgin, al jetpesi doy üңülbe. Tüyüne jetip de jıkbastan aldım dep aldar doy suyunbe. Aksakalım doy bul jerden asam ba eken doy karasam. Az eken uludan adamdan. Anda men akın doy bulumun aytuğa munu doy jarasam. Az eken menen doy bir öttü yeçen degen doy tamaşam. 80 dep meni doygum aytты. 49 büdö 43 bü azır oşoğu göstöy baratam. 80'ge çıkkan adamın serpilip mınday döngürdaybı.
Al münkürep kalattoy 80'de. Silerdi yaştardı görürsen açırken. Gül salıp mintip toycur gaybı. Talanttın oy gücü baykasam. Tegirten tutup yatkan turbaydı. Zekem asıldı adamım. Yaş gözden görgen men çelep. Bunun ilimde bilimde adamın. Geçen bir baldar doy silerdi. Alıp geldi doy sabahın. Gelip tribün doy toptalı Rahmetullah'dan kavuşum. Bayağın Osman kulakından aytkanday kulundarın tayların. Çağlazı köpçünün de men düşünüp turamdan alacağın. Biroq jetilip ketet tübünde, ökünüç kılıp bularga tiştebeymin doy barmağım. Biliş gerek doy arakın aradamdın don alacağın. Anan köpçülük degen el bulat, anığın çıkarıp koyut doy salmağın. Oşa salmak toyaka doy jütkün gün, aldıma gelip oturgan aylanayım baldarım. Halim kulgalık Osman kul aytpasam da gıdın alardı. Bericekten estevesmenin doy toktozun aytpasam bulbay tağamdı. Aytpay geçsem dön alardı. Men akın bolup toy kalambı. Alar köp kızmat kıldı doy mer üçün. Irda dedi dön gel üçün. Antkenin alar belgen dön Ülgüzün gökürögüдөй geň üçün. Alar örkünde östüдөй göründü, gürküröp akkandoy sel üçün. Emin oşolordu doy karasam, eştekem getdi gelbeyim dep ekinçi ırdap berbeyim dep. Şekem getdi de boldu dep, planın ardoy toldu dep. Tuğanbay getdi turbayım dep. Ekinci yol toda kılbayım dep, biroq toktozum getdi de irtirak ömürüm eken gel tarap. Aytışta da jürüşte tokom bolup duruşuday men tarap. Toktozun estebesteri doyu ketken soň, koldoy turgan adam jok men bolup kaldım beytarap. Emin oşolordun orduna siler gelip doy turuңar. Asmı köp budoy söz aytam aytkanımdı doň uguңar. Emin araňarda bar eken Nurkan degen doň altınım. Bir ele tökmüde söz emes bu istildim tavat arqılın. Agar dagı çıdaptan otursan görsedet oyundun arqılın. Munu menen talay joludan aytışkam. O 95-nji yılında narkı kılımda. Bayağı manastın toyuda bolganda. Aytışıp beni güyüzüp köp salgan bolçudan oylarga. Oşon üçün daima Nurkan'dın erşiti bile jürsem dem tegin oşondoy ulu toylarga. Karındaşımday gelinsin, özüňe da dildoy insansın. Uğup juramdy daima, özüňdün özüň götergün özüňdoy kursantsın. Özüňdi özüň kol kalbay, boşoşup ketseň baldarım seni koldan kim alsın. Rahmet Turkanbay kazan, sen de ayalda bolsaň adamsın. Emin avdıvalı dön iniviz, o iniviz emey doy gimiviz. Al parvızı doy peradaç, hazır takşalıp kaldı diliniz. Toktolup kalbaydı toçkada, dağın alga doy yürüңüz, kırgız elgidi gıdırıp geteversin döngülüңüz, yasılmasın doy güğüңüz. Anaң артay bizde kalsak da, avuşun azabat bolşudun ıktıda, mistin dağıttınbay tursun ünüz.
Emi bir derse geleta oyma Algan deli qomustoy koluma Koşulgan gölçümдөй bir gezden ordolu boştundoy toğuna Emisilerdi talanttardı gey görgönde Albay koybemden oyma Boğuluştay uludu yağanı Atandın görü karapayım al talant Al düştüktüm bolşudun adamı Çiğlidey sarıda bolsa da Al suludun bolşudun adamı Komuzun çertip toy turuçele Ircakadağı kuruçele Sarıncı bököydeydi gelin daima sayrap turuçele Süygönder güdöy balele Süyböstür güdöy murçele Oşça kaçınıp kalganda mağa mekedey bolup turuçele Dağı kara su degendöy yerinde Kaydı bir kal kosta bildeymin oşol ilidim elinde Hırdap çıkkan boluçuk koşulup Memmeden birgen alıp demilge Toktar bayakın doy var ele Ada tok dolboy sokçu doy can ele Toylan açta doy köp boldum Yezimde turat toy da gele Öz ötse dağı kıyal bedi doy yorugu Gömülde turat dağı ele Anam filarmoniyana boştuğu Anda çoğulup yürüdük toy çopçoğu Biraz küçük olsa da Hırıspayavdı kerim doy tasmayıp Tetigi tokonda aşka Uşulagantın bolçu doy dostları Bırak tağdırdın eken zakonu birden terip joğatıp Başımızdı doy koşmadı Yeni gözüm yetip toy baratat Bara bulturmuş tigi görsetpey durgan okşadı Yemi kuvattap turgandoy daima Hızı kedip canıma caşullu bolsa da Göz salıp turgandoy cayma Bayağı şeri gibi yekem doy var ele Elimi jaktan alganda Ada en jogorkudoy can ele Yılı sözündoy göbükkan Jadımda turat toy da gele Mınday qarab oltursan Jalan adabiyat toy işemez Esküstü jagına tüşünügü doy bayele Bırak kançalığa kütüp taң otursan Ajaştarga kılgan bedeti Al çirkin yoyuldagan ağeleni Oşondoň oşta jürgönдөй günderim Raz oynadım yürüdüm doy güldedim Oşoloy Sulayman toğudoy жаңырып kaldık şöy talay ünderim Kaldık şeytanda doy gülerim Bunda sargen bir döngü turatoy Kızıgın oşol düynede Yemi oşonda oştundan avalır Görgöndür baykap toy karagın Bolbosa dağınanınday Başkaça bolşudu jayları Ötkönün görçüdön ilestetip al girdi Ökmettin uludu mayrama As bolgon menen al gezde jogorkun oku jayları Anda bütüp çıkkan baldardın başkaça bolşu salmağı Oy tösteri tolgondoy bitorden Oştondayında çıkçılı emgektin garmanları Emin ordundan tursan azanda Bul eski sözüm aytanda Barkırap kaynap çayları
кичинекей чөйчөктө бир кишилик каймагы, балдардын жүрчү колунда уютуп койгон айраны. Дандырдан жаңы үзүлгөн сейнина сепкен дойнандары, балпайып төрдөн олтурган бакайдай болгондой чалдары. Ой ойлоп таң азыр көрөсөң, гүлдөгөн кезик экен, ошо күн өстү боштун аймагы. Азыр доң ойлосам, азеке андай казиетте калбады. Эми балдарым батада берейин, бургуп калгандай бул чалым. Улуккан экен дой дебегин, ырда заңдайымды байкагын, ырдындагы дой ченемин. Ченеми менен ырдасаң, унутпай жүргүн дайыма, сага кубаныч алып той келерин. Акыл айткан дой жерим жок, ушуну илип калсын дой дегеним. Bir gezekte döngüşül söz, sağa tigizet baldardoy geregin. Elge dayım doyuktağın, eldi jaman devegin. Uğulu olup dön atanın, sen asılı olup toy yenenin. At kara verginde baldarım ak kalpak kırış toy tilegin. Bak karap kıdırı doydarsın, gömüldöp durgan göp batar barısın, berem doy barısın. Birincin altın başaman bolsun deyim, anan ak kalpak kırgız toy tarısın. Ana ırdap jatkan kezderde baldarım oylordun tapın жаңысın. Ne bana? Unudan aytıp koyuş toy parzım. Bak bilet deyip de barısın, silerge menin kağalarım, bak salbasın doy dalısın. Hırıçı olsun da şarırda, arı şaldıratpay doy tağırda. Jağıp kalsa da kalkına, uzatıp jamaktoy dağırda. Toqtoy kalıp özünçe, gülüp tolgolup turgan ırsanda, tuğan bayday bolbostan, o tegi can sözdü tavırda. Tegirmendin parasın baldarı jakşı doy bilesin, daloşondoy şarılda. Tilegim öy şul sülerge, jakşın akın bolup toy tüvelip, tegi jaşakılak ağında. Kolumdan gelgen жақсы сөздөрүмдү, билген өнөрүмдү силерге дайыма бөлүшүп турам. Өнөрүңөр өзүп, ушул силердин мектебиңерден жакшы бир акындар чыксын. Анан балдарга айтып кое турганым, жана дагы айттым. Ушу жакшы тартипти кармап, талант деген нерсе мындай кыйыр жолду, алдамайды, тескери баскандарды жақшы көтөрбөйт, талант актыкты сүйөт. Ошон үчүн таза жүргүлө. Мен деле чынын айтсам, абабыздын бүгүнкү бизге берген ак батасы жүрөгүбүзгө абдан чоң таасир калды деп ойлойм. Абдан унутулгус биз үчүн. Кудай буйруса, мындан ары дагы келечекке карай өнөргө болгон умтулуубузду дагы мындан дагы көтөр болот деп ойлойм. Залкардын батасы ар бир айткан сөздөрү жүрөктөн орун алып, бизге баягы суусап турган көчөткө суу койгондой эле болду. Бүгүнкү жүргүзүлгөн иш-чара бул аябай жакшы иш-чара. Анткени устат көрбөгөн шакирт эч качан өспөйт. Өссө дагы турмуш жолунда чармачыл чөйрөдө ал аксайт да.
Ал эми азыркы учурда улуу муундагы төкмө акындар эмес, деги эле улуу муундагы чыгармачыл адамдар менен өсүп келаткан жаштардын арасында чоң ажырым пайда болуп калды. Мына ошол ажырымды баягы жоготуу, улуу муундагылар менен кийинки муундардын ортосунда чыгармачылык байланыш түзүү, бул чыгармачыл көрөнгөнү дагы да болсо байытуу бүгүнкү иш чаранын бирден бир максаты болгон көрүнүп турат да. Мына бүгүн Ысак агабыздан ушул жаш акындарыбыздын бат алып отурушу дагы бул атадан калган салт. Илгертен ушинтип аликемдер, осмонкулдар, калыктар өздөрүнүн улуу залкарлардан бат алып, ошолор менен көгөрүп келген. Мына өзүң чоң акынсың, мына акындардын салтында бир жакшы нерсе бар да. Акындар дайым өткөн улууларды айтып, ошолордун арбагын коскоп, анан ошолорго таазим кылып туруп, анан ардап жүрүшөт. Мен да ушул жаштарга ошо тилекти каалайт элем. Себеби ошолордун арбагы колдоп, ошолордун уруху келсе, анан ошо Токтосун агабыздын уруху келсе, ошол жерден сөзсүз залкарлар чыгат деген тилегим бар. Анан эми бул кылып аткан ишиңер жакшы, бул ата салттагы жакшы нерсе болду. Мен Ысак акени өзүмдүн университетим катары эсептейм да. Мен айрым жерде айтып калам ушу, Ысак аке менин университетим деп. Анан Ысак аке жөнүндө бир куплет ырым бар менин ушу. Ысак аке ак селинин символу, мындай адам бир жаралат бир жолу, ыр берметин терип жүргөн адамга тийбез экен адамдардын кир колу деп. Эми ушундай бир улуу залкардан бат алып бергениңиз бул чоң бир жакшы самалык болду деп ойлойм. Ушуга чейин кыргыз төкмө акындарынын ичинде ушинтип бат алып залкардын батасын алганды мен көрө эле келем. Угуп жүргөнбүз, көрө эле келем. Мына бүгүн жакшы самалык болду деп ойлойм. Ушу балдардын келечеги кең болсун, сиздердин жолду татыктуу улантып, ушул акындыктын салтын татыктуу улантып, кыргыз элинде бул дүйнөдөгү бир уникалдуу эле нерсе бул. Бөлөк элдерде жок. Мына Казак, Кыргызда ушул нерсе сакталып калган экен. Бул деген дүйнөнү таң калтыра турган бир ажайып бир керемет касиет да. Ушуну аздектеп атканыңыздар үчүн мен Ак Таңдайдын жалпы эле чыгармачылык жааматына, ошол Ак Таңдайдагы чыгып аткан жаш таланттарга мен жакшылыктарды, чыгармачылык, чоң-чоң ийгиликтерди тилеймин. Чоң рахмат, сапарыңар, жаш акындардын сапары дайым байсалдуу болсун. Bir günü kıynalıp çöpten geldim. El başkanım. Kalkosun töreğazının zamsetlimin. Bir toyup benim oyunumda. Teknikanın var benim öyle. Kıta dışına. Anan uşuluydu. Anırdağım geldi de. Anan bunu onu yaptım da komşular var. Stol varlı stoldu koyup. Bunu ayakta kara alıp. Anırdağım. Kırdağımda men uyda oturganımı, anam bu ailetimde yaşap, çarbada çöpte жүргенimi alıp taştadım da. Estebes Toktozun aşıralılar gelgenim iştahı. Bu şerde bir oturuşta oturup alıp durup, anam büyük jat bolup durup, mağa özünü öldüm. Uşular men aytışıp atırım da. Buğa жооп berip. Oy tigiler tikindir da batırım. Tiyiştik. Bana gel, uşul tam buzulak bir tukağılağın olay durup. Bir malda gempirim baş bakıp aytat. Okatı salıvereyim bir çıktı. Al kartoşkar çoğatkan. Anan al et kuruğandır. Görün şüremin kuruğandır. Anan sudu kuyuğandır. Anan birer saat kaynatkandır. Anan kamır jasap, anan kamırın salgandır. Eşkersem daptayar kapkanak olup kalıptır. Bir yarım saat özümçel oşular menen tutuşa verip men. Oşondoy vaktısında. Beşer torbastan ırday beriş gereken de koydum. Aralaşıptım el menen, akırından rahmatullah doy sen menen. Köp gördüm bul turmuştun da kırdalın. Aytı versem de tükenbeyt. Kula acayip durmuş doy sırların. Koşup kettin doy göbele, kokuyların doy çırların. Hazırkın adam zatların, aşap üttüdün imanın.
Yürek çakıra telli jakşılığı taraptan aytkan imanı. Gebiri maktaşıp kalattoy tökmedip, men ağa maktanıp da koyboyumdoy öpkölöp. Kançaсын jegip yıksam da, akıl büreler meni böktürüp. Oşentip yürüp toğu turmuş barыбыздан ötkürüp. Oşentip yaşap toy geleriz tabiqattında şartında. Turmuş öz oşondoydoy ökçölöp. Gebir gezde doy toltura, gebir gezde doy böksürüp. Abiken aytıp ettin de dalaydı. Bizde jootto şu jagına jorap ras yaraylı. Ötkünдөр öttü doy düyneden. Ökünü çeken doy qarasam, ağlardı gantip doy sanaylı. Kayrangaran doy estekem. Kaygırgan menen kayrandı, kayırıp kandı kaydan tabaylı. Aşıralıdın alpele. Hanım öldürmek bolşuttimeli, oğunu menen sözdürü. Algırı kızga bitken doy dankele. Yeçen dövrüladın yaştırırdap yürgünde. Anın aşekede çici alpele. Jürgün menin doy turganı, al özün çele salt ele. Oy be. Janağın özün etkandı tuğanday. Bu da sayrap öttü doy, en sonun tuğdu japan doy ularday. Emi köp jaştar çıgıp toy diletat. Bulardagı doň özünçe. Bирок окшошпой toylar alarday. Öttü gitti doygan teviz ökünüp kaldık toy tavalbay. Yemin andamdan arı karasan, toktosun degen doy kimele. Oy tuğlu tuğ bulbul bolçu doy timele. Tökme dezen doy tökmele. Tökmemin devadağı, götürülüp göt, geçin emes doy göptele. Ovonçu deseden ovonçu. Ay maş keltirip tıngırdagan arganday sonundan ovondu. Öksürdü gitti doydu düye öksögün menen tolur bu. Östülübüz menenden aytkanda tappaybız falan olurdu. Alemi güçülük jagınday karasan oğuz komustoy jagında. Uşul toktozunday doy bolur bu. Gey adam dünyeye göдөй tanıldı, toktozun tapkandan ovondu, aytıp yürüp karasan. Aytpay koysak toy bolor bu. Tek uyjanın kozudan ulağa, katka жооп деген ырlарды мыскыл ежеден ырдады, таң калтырып да кыйланы. Ошондон болду эл жактан, өнөр постукто сый жагы, кыргыз эл толукто сыйлады. Өткөндү жакшы вапесте вазыркыларды карасаң, алардын заттой кылбады. Кошулуп калдым азыраак, ошо мен айткан ошол жылдарың. Баягы ашекем айткан сыяктуу. Кыйгаптады болбой, кыр болбой. Адамдын көнүдөй келбесе, konok толгондо сый болбойт. Кетпесе пейил бузулуп, комшуларда дойчор болбойт. Эми жөтөлдө кыстап калды окшойт. Мындан нарыңыр болбойт. Кадырлуу телекөрөрмандар, мына Актаңдай телекөрсөсүндө сиздер Ысак Барпиевдин чыгармачылыгы басып өткөн жолуна азын оолак болсо дагы күбөдөр болдуңуздар. Биз Ысак
Барпиевке эмне айтмакчыбыз? Бекем ден соолук, чыгармачылык жолдо талбай, дагы жаштарга өзүнүн бүтпөгөн казынасын таштап, жаштарга акыл насаатын, бизге улуу салтты улап бере беришин тилейбиз. Узак өмүр каалайбыз, чыгармачыл ийгилик бар болуңуз агaba. Шуну менен Актаңдай телекөрсөтүү соңуна чыкты. Саламатта калыңыздар.